Namar ki jingpo sniu la yalam bakla penban ha kaperdai ke basisya. Ha kanong ba membai jong kasor cembur uwai na uling do niam Hindu la syakem no halor ke jing yalam bakla ke jong u da ke bau penwandur yala ke jong ke belai tau ke bau mane ke kali mata ke bau ula penpong bat shnadur ya kate ke belai tau ke bau lasna ha ke dur jong ke jempong jong ke meri ke badai ke kemi ujisu. Dangshen kani ke kubor kala posted akhiran san social media bakane ke jingle uni uling do niam Hindu kala ban penbitar leb ya ki pat Kristan. Kipulit jong ke jambur kila kem mardor ya uni uling do niam baula pen i ya kate ke jempong ke bala ban keta ya ke jing sngaw jong ki pat rungai Kristan. Kat kum ki telong kubor na po Mumbai kila ya thu bakane ke jingle uni uling do niam Hindu kala jia ha ka wei na ke tempel Kalimata. Shishu ka telong kubor kala ya thu bala kem no mardor ya uling do niam halor kini ke jing keno ki bau penun kam baula penriam ya ke belai thau ke jong u ha ka dur jong ke meri ke kemi jong u Jisu. Ya kani ke jingle uni ubriu la soi mukot duma halor ke jing penmong ya ke jing sngaw niam. Kat kum kidur bala ya sam la yo i bagas tishu belai thau ke bah ke jinget Hindu ke dega Kalimata ke bala penriam ha ka dur jong ke meri da ke bala penpong ya ke jan rong siar badeng ya ke pansnget ke bah ki benta bah halor jong ke pansnget kidon kidur ki ba pen i kum kading pena. Kani ke belai tau ke bahaga keti jong ke benta bapang diang kadang ra ya ustishu kena. Kani ke pen i ya ke jing pen ya seriyim ya ke mod dur jong ke meri ke kemi jong Jisu. Kibabun kipat rungai Kristan kila lej ban sakhi ban lej pej ya kate kila lap shisha bakani ke mod dur ke balakam bakade ke jing pencak purom. Kat kum ha ke jing tokit ya utai uling do lalap ba ula keno bakani ke jing le ke jong u ya kani ke kam kadai na kadau ke jing wan ke jing peta ha ke jing phos niu ke jong u hadu ba un pen urlong ya ke jing phos niu.